Post speaker kalome toy te niang name te in karon soyang ai hialna ti chho lam ni lovin amma salama khan kading to a khalaya khan ni som pasarya he house om taka khan leader of opposition khan hemi ram isu chungchang a hian RTI te pon zo ta an chang lowa ti kha ngoi te utun thleng hian revenue wa RTI zo na helam ram lengpui si phir ti velen alo love kan tia kan respond a kan leader of opposition khan a revenue lama ni love DC lama zo na ani zo ke ati akha leader of opposition pon revenue lama ni love DC lama ni e atia lom ti ka soi kha leader of opposition ti talo khang ka tong phan model khan house leader ka lo ti pala kha leader of opposition in hetiang lengpui le si phiram issue a hian ani na taka chon revenue lam hi chu kan kok mm lova DC lamani e ati akha ka soi tumani chu pakhat na apani na chuan puzira khan engineer H Lazilian khan in hemi a flow chart iron soya kha compensation and rehabilitation and resettlement development plan rules 2015 kha ania puzira khom che lo kha zom diak tur ani chong lova SI exemption om page 1 point 10 khat page zom ngai lo kha a oma chuta chuanin point 13 le 14 te zom ani lova atia ani na taka chon he land acquisition dan manga ramlak nita a hi atira tangina bil atholo le a 13 le 14 na ron soite kha MNF sarkar la ti effect to tu zo kha an lo ti si lova keinin regularize tulin kan kheta wanga an huwa khatia tile mai kha kan ni tilai kha ikan ron soi duwa pu speaker kan soi hu na hian point of clarification te khati avat ti thui si ve point of order alom achan chu revenue en call tu kan ni na angin kan soi zeu lo chuan nakina mi puya in se thiam lo na te ompal ka hlawa pu speaker adin non theimi akadin point of order kadila lom point of order kadila zo har lawang point of order ni kal phung pa ngai kal kha pu speaker thai a he tlai to wa point of order manghian pu speaker an ding nem lutuk le se thiam leng pui mi pui te kan lai na zia kan soya an ram an riat lova NOC lo pek le ti vel te kha anasa an tia pu speaker ka suggestion chu leng puya tran pui ngai farmer te pon yang rilu na te hian namru na an lung oi lo na hemiram lak chungchang an lung oi lo na hi thelu sela revenue minister a on thon phei sela kenin ma kan lo la the ni ti kha kan soi do tin mi pui in nial na pakhat hei hi revenue en call tu ni na ka soi lok du oma pu speaker min lo thiam lok sela enga tinge thil dik lo tam taka om ti an ria an kal tlang pui le ti la hi in hial nan stakania enga tinge revenue minister pona ti top mai lo enga tinge chief minister pona ti top mai lo enga tinge an kal tlang zel ti la hi kong ni a omani pu speaker khang lai hun khan pu speaker bahalgam a minister in cha sa to pa hian an soi tura kan ngai lain a soi malu tuka chu pu speaker point of order min pe a dik to lo vio ve a point of order min pe a chu kan soi zo lo ka ri do le top a top tu ni when chu kan house leader ne hen lo thei lo na ban ding ma din non rem to lo an ya wangin khalai te khachu kan house kal phung kha demand soi na soi fia me ro se a demand kan soi don lo mo le ya chu ti thei me lo mo mi ten point of order in deal thina ka deal me ka voi khat deal na ni point of order chu toy te kan ti thin a toy te ni tina ni chong lo khang lai hun khan nikum mei le april le me ya khan pahalgam le sindur issue omani khawang khan india ram hian air defense angai poi molu tuka june july august po bu fai po semro u stock ram te u khongai takin antina chan pok hemi issue hi nia hemi issue kal zela wang hian indian air force si nasa takin ron man honi ti la ya kha le second li mang to ni khi min lo khiat pui ro u ti lai kha house record ta hian ka da ve du hrim hrim ani pu speaker kalome